Ayo tidak mana? Sama batu siung toda lamu di karang-karang kata mana di pasar tangan anak rumah kasola syariat sampai datasi Dia dari jauh. Weh, saya tonton di kedua. Tidak begitu. Kalau siapa yang bisa pukul nanti. Topona daun untuk Kandora. Woi, bari surya bro. Bro, Ini sempurna banget. Oh yo, oke, pertama kali solamente meno napakinggan na rin panasang ritelino paumia sangat turi dori surugay na marende inamatontong sa elakona si solaku Wamina Yesus Pintugi marupa kau lalino Solamintu menonona Wangigana nasang ritelino Papungia sangat turi Dori surugay apa dalam bukit aku di pertama belum bisa kamu ini bisa kakak
Tadi dari itu mati dan di sini itu lebih. Iya. Yung iba man si ahli yung segundo. No, kasi silang hindi. Gusto mo na lang. Susi buntu salain apa bisa itu Liona lai kena kena Liona lai kena Paso mana sosar Ay, sarubek itu. Untuk mengalari itu nak. Di sarubek kita. Itu di pasar besar ini. Make it. Ada sasi kartunya mati lagi ya. Oh, ini si perkeluar. Pada Natal apa mora esulu mari penada kekuatan penaku Jauh ingat tapi kadang-kadang ini kurang pede. yang dibutuh masih halonyo pada Natal kasulu mari penangku kekutanai tanahku kalemu Igoy bananta lendu magaroro Igoy bananta lakari uang mo apa mo aku randuan sa ingraka Saro maliku Endutora Masena benangku Eku kilalai kontabiti sambara di kuatire baru antang. Satu orang nama karor lo. Satu orang. Kalau orang saling kan tahu Orang kaliwat deh, orang deh.
Raja Sokis Toraja. Toraja. Raja Sam. Tidak sulit Kuang impianku Tuntasi sola Toraja. Raja Sok. Mapar dito nganda sulit Cepetan itu ah. Siramban na sulit Ikaw kilala ito Indo Lendu Mapar dito nganda sulit Ya bayar. Ini nih, kilo nih. Ini deh. Tembus pagi nih. Tembus pagi, tapi saya baru Tergantung. Kalau katondoki mamali lambikan pare marua perkenalan peran dan kemantasan mia kirampo si lumbangan
Maling ka rin ka sa Kalau. Kalau katundok imamali Lambika pare marua Peranda kamar kosamia mia Kira posi lupangan kumana Oh, maling ka patang ke Kenano bayo sabi ko Mamase na kumatua utiro Yang buat apa ya lidah ulat. Di kuang tanda ya. Yung parisi apa tuh? Kalang kalendusan apa itu ya? Tinggi sok. Oke, kasih turun. Jadi yang tidak pariu mau tentang bomenan itu lagi. Jadi ya lagu tuh pariu. Oke, bye. Itulah sebuah lagu. Tonton panton. Yang tidak mana mau pariu. Ini panton. Yo, madu. Rocco melomboka. Mesele la kamenta etena. Mentu masanang ratu penangku. Un tiro tu pare siriria. Niyo, tu tahu si turun si gunung siap pare parana. Pare uke pare tu mana masanang tongan tu penana. Tiro itu piato manglasa bali. Singalore Ungkapai sorona tonge pare Napar bertupang lada Terang ini tutau me pare dio Si bella peka si pentata Arasan buko itre pare na Masanganto
sembah si kalore kung kampai soro nato me pare na paro koy tupangana. Wey. Kami lalu kita try deh. Siya iya pala deh. Pamanga-manga resulta pa. Kita ada lah. Ini kita kasi pulo ito, ya to tumungura ka pa mo. Sang mani Tumangla balik may tupang lamang yak mo te masusay kalebu. Hey! Dio rupo, Rio range. Hey! Hindi ko tama pasana sana. Kalode-lode. Tarapanan ni tupang lada. Iteteto Rio gampan. Parandupi sang mane. Koridoro sang mane kasih sembah hey sang mane kuto mangla tarampa sulemi panglata sule nama to boso hey parang kupi sang Koridoro sang mane kasih sembah Paano naman to? Yan nilakot to lagu-lagu kehidupan orang Toraja dulu Sabu Anton. Orang Toraja dulu belum bisa membaca Pak, sudah pintar menyanyi. Ya. Sang mane kuto mangla Taramba sulemi panglata sule tama to bontong na Suramadu. Ya, Oke, baik. Suramadu. Ya. Kapan turun? Oke, baik. Suramadu kapan turun? Kapan turun mana menikmati? Iya, kapan turun mana berada? Ini terdengar ini bonus. Sang lagu olai sang tondok lagu rampoi orai na sule umakareba lado si ulu sialako adengku Masaya lo mo putampe Alela ko padang natang Yo may mambela sa kareba na iri angin na simpodarindi sang paningon na alam mo tahu sonda mali ruman na murato jadi ya kita raya tu bisa na tangga mo ya kung wala mambele lalam bona mo to ka ini ato kareba na iri angin na simpodarindi jadi nabayang kami pasok ko din yang ilam siya mangiri tapet telepon nabayang kami yo may mambela sa kareba na iri angin na simpodarindi yan yang indah to alas siya kadang-kadang na mambela to nangajago Ya, tadi pasukan aja. bisa juga na boleh lang karena na bisa tep mura pilo lang torena sangkin na supaya na Satu album tuh. mangiwiru padolo ya so aku lagi dalay sile kinano ang kultura aja dulu bisa na aku tampil susi may karengken na matampil lupa na ako sa kabuhang ini kaya ini
Ako rin na lagu man. Yate, kan lagu Toraya ko lang pinanian to. Yate lagu. Kung nataan pa naman sikola Toraya, manarang mo yung bernil tentang lagu. Oh. Lagu pertama lagu pinanian, ya mo to. Mambela na lagu. Bunga morami. Lagu Toraya do ano? Ye manda. Hey, what do you mean Toraya? Iliko ika misa tangan ika satuan tento nama susana Sadi Rosolato Masuan Demo Mapari Urwapa Mario Rio Ulami Sampai aku gitu ya Mandela pa ikalanku Mandela ko lembang na tao Tumuolay maleluming ka Malika Di kakatuan jadi bisa khusus si may karik ko yate lagu tun na Toraya pa taapa yoto taapa sa peda na menani men Toraya Mandela pa di kalalanku Mandela ko lembang na tao Jasmine lagi sama Jasmine kan. Mulai maleluming ka Undaka di kakatuan Kuhan to no Jadi ini belum ada mobil lah ton Belum ada sepeda ini baru nyarang ini Baru denar sama Alika pa ito Baik. Saya juga nak orang video bisa Jadi ada din ben rako bisa ko na ako binani ko Bisa iya le. Dapat le. Kena ako sa may karay Sama ni Manito. Jadi aku Ikan lah mama setorai na ako ko ya te lagu. Apa yo to? Jadi ya torai to tu manar ko minani. Minani to. Coba ya kiram ko lo bisa inan na sude to. Na gara ko merla. Namanya bunda namanya Elia. Dari turisto ko This is the song before there is bicycle. No car, no motorbike, only horse. And walking around in the Sanga Dewa. Gimana nih pengegi nih? Nah tambah-tambah satu. Bisa tuh kan aku mau garang iya. Bisa deh. Karena konsep bisa mau. Karena bela-bela tuh siapa tahu na. Dewa iya. Elia itu namanya bunda. Oke, bayar dulu. Elia jadi Dewa. Dewa itu namanya nanya. Satu. Namanya nah itu Dewa. Kan jadi Kalau gitar-gitar apa? Elia dulu. Maksud si Maikara itu Dewa. Maikara Kalau mah. tidak ada Elia tidak jadi Dewa. Jadi dua. Cek lagi udah. Dua nih kan. Oke, lagu pinaninong lagu kinang lechuo mo isto to. Jadi yan lagu te. Kuha na basta at wala ka talo sa sekolah. Iya, Liliko Malemain Dio Tamale masikola si turu-turu
milikku, milik Dio, tamale masikola, si turu-turu. Woi, si mana itu? Ayo. Woi, jompong. Jadi wita kalau lo masih sekolah dia ada masih turu-turu kia tuh. Pasti ka semuanya sama tuh. Oh, di adanya si kalanulan deh, Bang. Baref na to palimba. Milikku, Kamu mama bang, tamoni mo tumanu, makototiyo. milikku. Milikku, milik Dio, tamale masikola, si turu-turu. Ya tuh demo, napampang kami patat. Iya. Nasi turu iya. Mga bang stories kisulan dito. Naku ya, may pasikola Jerman itu. Opa. Napampang iste, ye nalapo siya kote. Sakin na tayo nalapi patat. Opa. Opa. Si turu kote iya, jadi mana? Susi gimana kan? Jadi kalau jalan tuh kisahnya kok berjejer begini karena ya ada berjejer batatai dia lagi itu kote kia. Iya. Biasa kan. Berbaris tuh. Male Dio, tamale masikola, si turu-turu. Turu iya. Nah iya tuh pasti kalau demo ha. Pampang Di ilalan. sabihin nila ilalan. Tuh siya tumadi mo. Iko mangadukan turis kiki ba ito? Tar, giaturan na temi pasikola na pampang yan lalan. Kaya na maksudnya. Lan no layo yan sa biring ibatan take kan. Yan na yun to no. Yan nila balik ka to. Ay, cintanya tuh bunda. Warisi at na. Ya to Indonesia na kwato dito. Pesto rin guys. Iya. Yoto siya motor. Persona. Ay parang dulu kay parang potani kilala may pasikola to.